Murungamiri wa nchuku cha weka maketha ja Kenya Felicity Biriri noritie antu na ikundi amwe na thirikari kwitha amwe na kwiritanĩria gukiria antu barabara na mawathe akiaria rintere chia kathura ketha na utethio bwa tugari twa gutethia antu barabara na mawathe ja gwita Biriri na ugite antu baba ni bonekaga gutezanirwa bonene na kwina bata ya kubaririkana mutugikare ni agutwira bu gukurukira mubango jwa foundation ya uwezo na usawa ndi Biriri Cares program iretongeretwo ni Felicity Nkirote Biriri uria nowe mukaririgite wa mbundi ya kwamukira na gwika maketha kiri mongo jwa Kenya nethirite kiguna bamwe bantu bari na mawathe ja Southimenti na tugari twa kubombithia gwita guntu mwanya batina umo kana kunyiria baraba bakaragia murigo jwa kubaka mataga tukumenya antu baraba menyaira antu betu mawathe na kinya bongo ba mawathe batiumba kumaumara batiumba kuritangui baitethia bura baringienda kana bura bakumba so wheelchairs ikabatethia ya kwithira kinya imtu ukumba no ete kinya thoko akethe na stock ewe enteremende kana yonto ya Dennis urathia kia kinyosi aumboka matinto biawe on the wheelchair ageta akendia into biawe kana kathithia biashara chiawe na akaumba gucoka nja ikia kwitha ite antu araya ukia kwitha ni aranja bari ukaumba kumaria mwana kana mtu okuo family ku ra utaukiri wa mumaria ome akaumba kuringwa iriowa na uwe na uwo akaumba kuruta nguingi kenda umba kuruta nguire igate igautethia na ire igatethia antu barabetu bataukiri ni chunche bia mwiri ni mutongeri ora ugite ni untu antu barabara na mawathe ne baba ingi mono aja miru na baingi baba tionete oguni kinya buriku ni romba da wekire antu bawendi wega guchumeria na kwithira bagitamburukia njare otethio kiribo. Kuna different types of disabilities na kuna different assistive devices so ndenda kwira antu bonde baraba kumba tugerie tuona tukareta irantu betu kenda bomba gwitethia kingi kirembere na koromba bunge bambunge nene gukurukia musonda jura kwane jureti mbunge u jwa gutigira antu barabakaragia antu bari na mawathe ne bakwithira bakigunika kuma kirethirikari tukumenya kinya kwina sheria ire yite caregivers ekuga ati muturo kumenyera muntu utaukiri ni gichunchi kia mwiri kinyawe aketha akiona utethio kirithikari ituko encourage MPs betu bakurukie muswada yurira buke yukeya nontu itukuona ati uwo kimenyaira muntu wina disability kinya uwe utiumba kuritangui na muthiene kuma kiri baraba gunikite na mubango jo agantethia muno nontu liu kumau ndenda gwita shopping liu ngeta shopping monka supermarket kalinga raundi chako nkajugikira nkwenda ngekira urungu nkathiuruka kairenga chianira na ndi nkuona ngomba kumara kalingo ikaliwa no tuli muri walirara nkambira kuria mwathani na ndi nditheki ate ngota liwa rire aku no tunkiwa nkirireria ro na ntiumba gwita kureota lakini arunga kauga murungu athalime mweshimwa Biriri no tongaini gitu kiroro giakwa kuma gicigo mbunge kia Southimenti ngiripotera ndeto cia weru wikendi riakwa rietwa ni Mutungi Kare.